Kasif New Transmission kum kadak kajeng Persya ya kajeng Kren jeng UCEM ka Karbi Anglong Autonomous Council ya kipai kasih hara ke basyong apa mukro mentak kasih kalai poterik menayung arja puar kala Thang sendan da kading hakmat jeng office direkam jeng Judge Hills Autonomous District Council kini kajeng Thang ya kajeng Kren jeng orang hang kalong hadi perlawannya kendu ya UCEM ka JHADC man kentu ya una di bandawa ya ubau di man penamjur ya kajeng Kren jeng orang hang hakabola kendo bakren banyi ke pai khasi ke bolo kitrasnong baki trai trai muluk jong kasnong mukro alang ko kanun yang ka safe new trip mission isen ko kentup ya ke EJNC JSM HNM HYC wa ka CORP kam kadak kau percaya bene penrem juri ya kene ke statement yang tuliram ronghang oman la UCM yang ka Karbi Anglong Autonomous Council Wad ong le waki nong chong chnong yang chnong mukro to ki poimi porhat lene kita ki illegal setelah takam kadak hi percaya lene pempriang ya kene ke statement ko yo yu Thang ya kene ke statement ko yo ko i da kurini ya kene ke por kam kadak i percaya tuliram ranghang down tuliram ranghang down tuliram ranghang down KAC down KAC down